Yeah, but that's right. You know what if I'm ala nyade Bono ala mo ala nyalade Andang tako Anna wanga fama tako Andang tako Pull us off. Anna wanga dangan tako I do know. Assalamu alaikum mi hiwroma kala inde mo ngi yettormo mi hiwlo téléspectateur ɓe on men dago Jama TV mi hiwroma kala no joɗirare men kane men hewti e jang mi lando fo woni no e jang mi torono Allah wonɓe ko hôpital ji ɗi yo Allah yaltimɓe ɓe arta ɓe continue golleji mabɓe ɗi par ce que ko nawnare cellal wonde mi torono kadi Allah wonɓe ko prison ji ɗi wona yimɓe men mi anda horma woni yimɓe janaɓe woni yimɓe men par ce que goɗɗo yelanta goɗɗo e woni prison torde mballa kamɓe kadi yo Allah artirɓe ɓe continue golleji mabɓe ɗi par ce que ala yelantoɗo hoore mum e yo sokke e kaso voilà haare hannde kadi hewti le 9 décembre 2023 ko ɓoyno wollede kon vraiment hewti haray nangue darome wona en rediffusion ko en direct wonden sur la télé Jama TV hiɗo gandi ko ni affaire yada haray tous les samedis de madi émission mananda wonama ko at 224 DJ Lamzo woni affaire de commune ke gonga ceerno Joppi woni comédien ɓen woni artiste ɓen woni kala woni débat kala ko anda hoorema no feƴƴa e nder télé walla no feƴƴa ko leydi ko yaasi men taw no feƴƴa lagine ko ɗum ɗon waɗata ɗo haray hannde kay ɗo gandi wodno ko parade no hanki heccitanki e hewti ko plateau men mais non avant nde hotta ko plateau men taw hiɗo gandi kundara goto gaynayi hannde noon le 9 décembre wallahi azim le 9 décembre wallahi yombata haray mi tanno ɗo wona madame Ba e wonɓe saabu ha hannde hewtiden ɗo wona PDG o nder toon régi ɗon ha haray minna ɗon ɗon billahi hannde kay yoɓe prépare tum kala ko waɗi ɗum ɗo o ko mi woni hoore nden haray ko noon haray may taw daren taw morceau Tama Diala arten ko plateau men adida tan fe kadi balaɗe gaare invité ɓe par ce que invité ɓe wona présenteteɓe sa lonji kadi ɗum hannde ko kamɓe a faami ko noon waɗi min noon hannde vraiment hannde yombata haray maydaren Tama Diala arten koko plateau men adida tan fe kadi Lamzo an Tama Diala haray o yi vraiment c'est extraordinaire Tama Diala o yi kankadi ko kundara ɗo woni ɗo e quartier école vraiment kankadi mo wakkili mo wadde anda hoorema piijiɗi anda hoorema vraiment piiji no labba no fotti no anda hoorema kono noon golle kala ɗe waɗɗa sa defi ñiɗi ndi weeli siɗa annata ko damgal ko ɗon andata ñiɗi ndi weeli par ce que maafi kon ko uuray teti maafi kon si uural tun andata si weeli ko ɗum noon yiyata ɗo boy joni musique on joni famre ko giggol ɗum joni mais fekk rapport naata gonga kucca fekk rap biɗi duño rap biɗi tugu rappo ndiyara minna haɗa invité ɓe hewtiɗo la wayno ko vraiment mi arta e sengo jooma rasta ɗo maintenant ko honno ɗenede ki comment dire moy joueur bo noon joueur mo nekk ki temo jogui Cameroun hamo kam Congo hamo gara dinaño salamu aleykum ça va yaw mon DJ no wayi on hewte jang mi hewte jang no welde ça va alhamdulillah on tata ko lawol men tardali kono way alhamdulillah mencitama yuroɗa bon haray lan hiro ma taw an DJ hiro téléspectateur ɓen fop hiro kala wonɗo darde Jama TV hiro kala fansujo Billy ka jooɗino darde Jama TV hiro fansujo ma an DJ Lamzo kala ka jooɗɗa on darde Jama TV haray mi acci ala e goto hande kadi meɗen ɗo ko addi men ɗo kon o ganday ɗum joni jooɗe heɗo ɗon waɗon jakarlo e amen haray ɓay ko hiragol ngol ni piiji ɗin hatten ɗo taw grand jang on kadi hewro voilà awa yi hande noon Billy Boy GG non ko Billy Boy effique non ko GG kana mana ko GG on boy am nga yàlla dañu génn fii léegi de da ngay tax bu ñu ne DJ Lamzo di nga xeexala Billy man ko man ki suñu bokk la gaa ñu lay seetaan de insa gaa ñu baax na fan si ñu lay xool de am problème mi araka sen wañamo do mi na assalamu alaikum aleykum salam no way do nge jang jam toon DJ Lamzo waaw hewte jang mi hewti jang onon goy tardal ko lawol min tardani way macci tamay woroɗa famɓe ɓe ko ay woroɗa vraiment salam aleykum les fans, j'espère que vous allez bien. Ouais, de mon côté je vais très bien. Vraiment aujourd'hui nous sommes les invités de Jama TV, de DJ Lamzo. Donc vraiment nous sommes vraiment contents de nous voir sur la télé aujourd'hui pour la première fois. Vraiment gros big up à DJ Lamzo pour la force. Ton nom, Ming Inanen comme Mamadou Houri, mais mon surnom Saro Life. Saro Life. Saro Life. Président Zen VIP. Zen VIP. Zen VIP. Yeah. Zen VIP, ça veut dire quoi?
ZVIP Jeune VIP. Jeune VIP veut dire que depuis qu'on est ensemble ici, on fait des lives ensemble, on n'avait pas créé le groupe. On faisait des vibes partout. Même c'est pas nous-mêmes qui a pris le nom là, Jeune VIP là. Jeune VIP, c'est les fans même qui nous appelaient comme ça. Parce que même partout où on part, on fait des vibes. Partout où on part, on fait des vibes. C'est comme ça, les âmes même nous appelaient comme ça, Jeune VIP. Partout où vous partez, vous faites des vibes. Yeah. Mais ça c'est clair. Jeune VIP mongo ko depuis la Guinée wala ko Sénégal tout. Non, Jeune VIP on depuis Sénégal là. Depuis Sénégal. Depuis Mais Dakar. on va le créer depuis la Guinée ou bien. Non, mais wadani mo créé depuis la Guinée de. Donc même mi taw kadi Jeune VIP on ga déjà tay Jeune VIP on tay be jogiti mo. Day be jodi Jeune VIP benoduma joni ya wona ngo hore fi Jeune VIP. Non, mi taw no premier be wanno groupe on mais be yedon ha malantandi wadi entre mabbe. Après groupe on be séparé quoi. Fami mi ari non do kadi parce que man nabe fop mabbe mi andi ndirno e mo. Imitinda felo. Après mi ari do mi landi tay ko me yaari wo mi ya wobbe no wada live fere wano ni ya voyager live iraton ara ko dido fami dido kadi ara no weldirida malla goto ara no weldirida no après mi ciati woni do fop après mi regroupe porti din fop minni bala di enen fugo ba jaron donc den way wonugol ini burten sen jogondiri c'est l'union qui fait la force donc m'expliquer be fop mabbe après kadi ay m'expliquer be beni la ok fop mabbe mi régli programme o hamo iko après ba men beni joni o men wad jour de base men wad jour de base men régli fop minni be fi mi haali dan yon ndo gadi na fi dum gadi ayal ni idée man dara mo mojo ko no wadi na fi dum gadi wadir ton la gadi précis quoi parce que man déjà mi taw on déjà onon do fami on Alfred Seng etc. Fami salko vo en jagaza men no fop ko do mi tay Lamzo Jamaïcain etc. mais do mi tay be quoi mais ba mi joniri non idée on kamba gay benni sago mabbe ko mi wonanta be hore parce que mam tay be nebi do mais ala anduto do wan on non idée quoi fami après on non woniri quoi voilà hara on nani ko woli kon vraiment gonga ini kon ko union ki force fami ko yimbe mo bondirbe jonande juude ko be no wata ko gol dole na faji yarta vraiment on nani no wodir non way ko kanko mobiliser tay o tawno hibe mum mais tay yahamo kala woni manan ko nganko do ngam bedunga jono si woni ko do ngam bedunga o etti ko do ngam bedunga o ara wadi bedunga ko tum fi dale be mo bondirbe wona wonde wotere nen parce que min que bien vrai mi wana Jeune VIP mais mi nani inde Jeune VIP afami vraiment mi yawno parti mo événement mo voyageur mi vraiment no pedo ko woni don non hino wadde mobiliser man dawar ma vraiment mi horan himbe be mbi don be wana pay ko mi ton parce que on wadi ani sa wadi événement dawar ma ata harana entetu yiwda ay jandube vraiment ande on événement no hino mari classe voilà afami après mi landi min pourquoi ça mi nga be me watay dugol nyanda go to mi nga bil boy men ko télé gasé de yalla ga mi no yawden parti honno ri 43 man ko ri hondo tawde non ko hombo no jodi don kam sal ko ay vo mona long e be zagain kambe onno don sal ko yate zagaga après mi ne mo vraiment après na DJ Lamdo taje me hirondira video ko mi andi tout andindira gonga bono fo nandi bono mais bono anda fo quoi avant après mi ne joni est-ce que la way dugol président après la nga vraiment président do avant mi na mi parti on ha mi yalti mi arti paquet ko menen ko be pala to men arta mais mi anda ko woni président mi après bi woni la ha bi joni grave mais nam sikki avantage groupe ko nu yida avantage groupe donc avantage groupe on non déjà me den yide premier organise go la me ondo fami wadi kadi réussite kadi andi déjà c'est l'union qui fait la force exactement mo kala sino mari himbe sengo si a jetti himbe ma mi jetti himbe me odo ka jetti himbe mum me bandindiri ne batadu da quoi ne woni goto tum sorti ke ni wada dun do wata marche de quoi donc non menen do fop amem mo kala no mari himbe mum fere donc bay men jogondiri do men partage piji din wati Billy Boy en do fop walliti men e ka Gamzo Président etc. Alasko Golden etc. Golden Fire Bukana etc. fop mabbe be walliti men go voilà a woli do ngana warma wona Gamzo Président vraiment la weltani mo côté go dal bay ko tele wona video wolte quoi fami ga mais dan daari wona Gamzo Président ko ni me wadi mi ngama ko gade gani yes billahi hada andi dum ga gade gani me wadi comme hodi do kambe menen ko ware fello kambe ibe ko ba fello gade gani
a faami kono affaire yaade way Billy Boy mi artita e ma ayi no affaire don yaade non vraiment de Billy Boy ko honno o burta o wonugol parce que men fo no andi Billy Boy ko honno mais il faut que labna jama ko honninga mum en exact baji damu bon bappa haray mi arta e mo félicita o président weltanoma fota tawde e discours mo waɗi ɗo c'est très important parce que hande sa imagine a ƴetti almeti andi kuɗi no heewi nder ton sa ƴetti ɗin fof ayni a tolayɗi ko ɗo ñallata hara ukkidirɗi mais sa ƴetti gotol kunkol ɗum ɗo tun tolaygol donc c'est union qui fait la force weltanomo fota tant que comme histoire no waɗirno mobiliser honno élément ɓe makko ɓen noon donc manam ko waɗɗo kundara kay palle parce que la waynigol fayda est ce que ko ɓe kundara tu woni toon non voilà ɗum ko ɓe kundara ɗum ko waɗɗo ouvertu wata waɗugol ɗum tawa woɓɓe no naasi tawi woni ɓe haaɓa mais andi groupe kadi si yeehi ha certain moment yeeha nokku goo fayda ko welata kon gasi goto kala yiye hoore mum quoi tu comprends minen fof koye ɗum meɗen fof meɗen andi par ce que meɗen wawi nde fayde Médina ɗo meɗen jeeya ko atti créé de groupe par ce que hande sa ayni Golf City ko addi GC on ko ɗum Golf City Golf City la wawi nde atta créé de groupe nder Médina par ce que sa daari élément ɓe wonnoɓe ɗo Golf City ɓen fof joni ko ɓen yasino créé groupe ji goɗɗi goo fayda ɓen fof sa daari groupe ji ɗin fof évolué Golf City année 2014 2013 créa Médina ɗo andile on sa ɗon fayda groupe fayda yata ɗum buyi tu comprends donc haray miɗo félicitama weltano kadi élément ɓe heddi ɓen bon haray komi inna taw ko jogodir ka jogodirɗon ɗon wowo hara waddali on quoi par ce que ɗen andi hande gonga ko DJ ni kon Zen VIP no fandi e mo nanal Zen VIP ko inata mi andaɓe kamɓe image maɓɓe on kono mi nanal inde Zen VIP ɗum ɗo nduɗa tu comprends donc haray miɗo félicitama on par ɗo weltanoma fota donc haray mi arta e ma DJ haray Billy hande hewtiɗo no weltanon fop jarnan fop tawde kadi on noddi telan lawol ɗimmol donc haray vraiment mi weltanike télé on mi weltanike téléspectateur men fop mi weltanike réalisateur men fop hay goto mi accali donc haray miɗo félicitama an DJ tawde hande a wawi addude prési ɗo en tant que kadi prési par ce que hande e fayda zaro comme prési groupe ni hewa fayda ko invité te mais sa waɗi tun golle laaɓuɗe faleke ɓe addama par ce que janggo woɓɓe no wawma dargol har andi tali ɗin piiji ɗon ko palma ala gan parce que affaire o nambuɗi affaire o nambuɗi quoi ko palma ala gan affaire o nambuɗi so yi hande ande a golle moƴƴuɗe no haala kadi fa ino ko fi ko enen bokki village walla goɗɗum ko nono neɗɗo on ko golle maɗen yoɓatama voilà DJ a faami par ce que ɗo goɗɗo no wawi wonde harano comme no mari situation comme wona oɗo mais hara o anda ko honno o heɓirta idée ha o mobilise heddi ɓen donc hande on no si jooɗi ke yi image oɗo yi ko oɗo ko woni ko kankadi o rectifioto o yaha o nodda ɗuma élément ɓe ɓen o moɓidira ɓe haray vraiment ko golle ma ɗen waɗi ɗum ɗon goto kala ko golli Allah ko ɗum ɗo yoɓatamo tu comprends a sankata foñe waha maaro a sankata kaaba waha foñe donc c'est ça DJ hande hiɗen ɗo enen e fansi ji ɗin enen e président VIP DJ Lamzo hande hiɗen ko plateau ɗo si Allah jaaɓi ko welata kon no arde welta kon no arde yoɓe andude rendez-vous on kay ko hande kadi boy rendez-vous on ko hande c'est DJ Lamzo hande la wawi innude ko ɗum ɗon ɓuuri men addude ɗo hande ko Hervé une seule date hande kikiɗe kala manqueɗo anniversaire DJ Lamzo haray min Billy andu mi weltanakima kala ko wonɗa mi sikku mi balance an ɗon deux sons duwaɗi yaltugol mi balance an ɗon ɗin ɗon hiɗon andi o yi ko statut an joni so naati joni ko statut o yiyay ko hande o yaltata donc kala hande mo tawaka ñaani yo andu hay songo so yalti mi partage an tama yo andu kadi haray mi weltanakima yo ar ñaani hande o yiya deux single Billy Boy on iɗon andi kadi wonɗon o yiiɗi kadi donc kala mo mbaɗino yo ara hande ñaani ta hay goto sakkito hendade soñji Billy Boy ɗum wata hay goto sakkito jentade soñji Billy Boy ni so andi noon ɗo faala attade arta wala ñaani si andi a faala sakkitade haray ko an sakkintin hoore min on dal mi haalani on hande komi yahata toon wallof DJ voilà Billy Boy président VIP haray minna hande kadi ko ñafidi yatata hiɗelle 9 décembre 2023 samedi ɗo gandi ko hande woni samedi haray kono wona samedi no wona président Boy dunduji haray régie ɗa wacci tan gollan ligne on seeɗa haray no woodi woni quelque ananda warma vraiment ɓeɗon kam gaɓe jooɗi balti wona maare ngal gon ɗon e Médina Mouminatou Médina kankadi samminem ɗon fota wona seeɗa samminen ɗon kadi wona Moussa Sall grand mala remisé dila digista liggey nga xam ne vraiment yaa ngi jàpp si combat bi
waa noonu la affaire bi yaa ngi jàpp si combat bi kontaan naa si yow trop di ñëw kadi wona prési jeunesse school boy Ibu Wakam kankadi salmiama ɗum photo wona seeɗa kankadi mo yi awaji ɗi mo walliti affaire on haaray la inni gol vraiment ko noon haaray prési boy no woodi quelques tigueji ɗi o kettiri ɗo mais no wayno ko ɗum ɗon ko Billy Boy walla président VIP waɗani noon haaray on ƴetta ko 78 116 82 38 78 116 82 38 waminatugol min en direct gonga ceerno coɓe DJ Billy no Billy Boy GG e président VIP hande ko kamɓe maɗɗen ka kono woniri Lamzo Billy Boy GG kono woniri tigueji ɗi o haali ɗin ɗin ɗon o wattilan jungo an e jungo président VIP yo woore a tan kadi président kan kadi woode après ko wooli ko wooli andana hoorema ko andana hoorema kan kadi woode ko waɗi opportunité fi jama makko kan kadi voilà kono ko walendira haalda hande min an sa fewde ni a faami min gandande ɗum ɗo moom mi waɗi passeport mi waɗi ɗum ɗo moom mais ono gandal ɗum ɗo ka événement moom mi gollimo sabu komi daari ko enen on woni nokku gotu ka mi daari kadi min haji mi dañditaka affaire on landuwa gollugol voilà par que koko anno hande mo an si ƴawi min ɗum ɗon no welana non kan kono woniri est ce que a faami hande an sa ƴawi ɓoye majjude bientôt pilitade en fotto yey ka aduna no yaaji no faadi ko fottete aduna no yaaji no faadi ko fottete donc ɗo eɗen andi ɗo kala ha indugol kala golle ɗe waɗɗa tawi golle maɗen an on mi ima andanta hoorema hara koko moƴƴi habborta innugol oɗo ko siɗɗo an walla oɗo ko mbari an walla oɗo ko oɗo tant que enen jeunesse wonɓe ɗo ɓen fewno ɗo ressortissant guiné wonɓe ɗo ɓen il faut que fallait que mobilise oɗen wallidiren daare no culture men o yaara oɗo hande ko organisé groupe fayda ko fiyo culture o yaas mi lawa inde nini tugallal an ngal fewno ɗo lawa inde ko jeune VIP wallahi par ce que ko ɗum kala komi waɗi walla kala komi faala wadde walla kala komi yiiɗi ɓe waɗana walla kala liyemo marɗa ɓe accata ha mi innaɓe ɓe waɗanan donc on ɗon hande onon ko bras droit ma comptatamo tu comprendre par ce que mi han lawaji waɗa mi jottoɗo sa mi yiyata ɓe partage pijande mi sikkatano donc on ɗon ko bras droit ma watama waɗa ko yiɗuɗoma tun kadi waɗantama noon tu comprendre donc ɗo hande ko addi men ɗo ko nodditugol fansiji ɗin noddita kala guinéenjo basé au Sénégal ici fi yo ar soutenir DJ Lamzo hiɗen andi DJ Lamzo o neeɓi ko culture hiɗen andi ko won joƴƴinimo ɗo nini ko fi immingol culture lagi noon ba ici au Sénégal ici au Dakar donc no joni fallait que kankadi ɓawi noddite en notoɗen mo hollenmo ko enen e makko wondi innaka ko artiste won toon fi an ka DJ jo ko menen artiste u yaada toon mi yaka kadi ko komi jemɓe tun yata toon donc ɗo haare fop no noddita kala wawɗo arde hande mbeɗa nodditi fop haare mina ɗon merci commissare kankadi vraiment mi yi spaghetti ji ɗin mi yi spaghetti ji ɗin mi yi o indi kanko dañat o indi samedi janggo hande kay hande wo ko spaghetti ji wona ɓortata min commissare spaghetti ji maɗi yoɗi woni ko place non la hulita anniversaire on accide jokke spaghetti on billahi wallahi la andi yette jalloɓe ma waɗa ɗum ɗo kankadi modde kono tesa daari mardi passé mi sikki an accu kan ande spaghetti ji ɗi gonga ko ɓeyni kon mardi passé mi sikki a yi ɓemituɗon min wona Lamine Touré les ko nengen président ɓoye duguji kamɓe kadi ay famille ɓe wakkili ɓe wattade pay ko kadi woni ɗo kon wona garam mamma Lamine on ɗon la wa inude e grand boy ɓen fof no wakkilani jeunesse guiné wonɓe ɗo ɓen bon kala moɓe andidiri si tawi ɓe rewnete lawol gandanta hoorema koko nafatama donc oɗa ɓooyali fayda mi nasi meɗen andidiri ha ton kono mi nana yimɓe no sifo fi makko andi goɗɗo kala neɗɗo no wayi kono way noon ko noon wowlete donc hande sa moƴƴi kono ɗo woleteɗa sa bonni kono ɗo woleteɗa mi ɓooyi nande inde makko donc ñande mi suivi émission mon ko haali nder ɗon kon fof kadi wona ko ɗayni jama o haali ɗon mo goto te on mo buyno critique mo fewdo ɗo yaasi no inde ko haali ko wata wonde moyna kala arɗo mo kala mo ala biye yo ɓorno ha moƴƴa ɓayno andi ñaani paɗe cerak natta ko paɗe haɓɓeteɗe natta o wi sa hewti ɗon a ala biye o daari o tawi ala biye biye ko jari o sodante imo naata buy noon inude na gonga wowli te bin no laaɓanila min mi ƴettani on seede so waɗoyal ɗum ko mi waɗan tawnolaaɓallango waɗe wa allo assalamu aleykum allo wa ça va wa yeñola woli guiɗoma ene janno welde jattuɗo martude
Nanti golle ko na arseda. Allah inna nge to na ina nodda me oto. Ibrahima so depuis Robos. Ibrahima so depuis Robos. Voilà Ibrahima so depuis Robos. Way ko sama dom la Ibrahima so depuis Robos. Haray kankadi ko kam kay be ndarde affaire on haray min na rendez-vous ko hande to nge nyaanat club. Haray donc habba haray nan ba ta jabana mi wacce no ba ma nongo ko pay ko nongo wa. Ko non ko jalla bitike quoi. Non ande ko pette wona adede ton. Ande rendez-vous ce soir. Inshallah. Jeune VIP marque son présence. Inshallah. Légui yow jeune VIP président mi artema parce que ça ndari wona no yimbe ben woto ne ay entre mobbe ndoni est ce que on ala hebgo problème mobbe wala ko binna ma groupe moja wala groupe dum do konnu wata wala ngolon fi jamandi. No one of the problem ji don no andi déjà famille on en fulwe andi din non kan aisa wada do be data ko me ko sibeta be mara fere be sela ko Selama way. mais pa menen kan déjà jama ngil depuis law non no woni e groupe fami wana sa ki kundara no woni famille mi ami depuis 2017 me den yaltude me groupe on men créé mo 2019 bi kadi me wondi tongo me wondi a joni groupe on no existe kadi fami a joni lien amen groupe on me den utiliser mo pour nena hen no anduno etc famille on dal be fo ma be andi déjà min depuis law min ko mo yimbe quoi Comme ça veut dire be idi ko watta ko ngam mo ven ko non parce que andi yon ko ko sama mi alama joni groupe bu sikkay ko yarugol wala ko sulugol fami wala hala ko wadu ko piji normal men ko du yata. Oui, c'est ça, effectivement. Bon, vraiment, mes familles ont un famille pour me marier confiance. Non, depuis là-haut. Parce que je suis en lampi du gonoton. Fi mugolle malla yarugol le groupe ame on kundara ko woni. Mais le manja men ayata dum wado dim piji. Famille. Mais IC wada yara ko major party be wata be mburta durude. Donc non kadi continuer ha kadi ko me ari ga kadi bandi dun non déjà bay wadani depuis lawton naga kadi watta ko asella yabi non lam prometti be don non Voilà, hala yo nodde ko 78 107 82 38 enen Billy Boy GG hala non Billy Boy wodi buy won be windugol ko Facebook be na vraiment be va nan go sonji Billy Boy din kesi din ko non ay na kesi din ko seedaaji din dal be nana freestyle Billy Boy parce que ani bay musical lon ko ma wole fi mu nga wana fi hande ko rendez-vous hande le 9 décembre ñaani anniversaire DJ Lamzo ko non ma kadi ko watta ko ma gonga way si ma fi ko wele ko ma ko ura mayendo no hande kadi keso no wodi yo keso on non ko fima andi je DJ Lamzo ak on hande kadi o yalta donc are Pake hande ko gonga no wodi keso ni don non ukede kono ha image ngi yalta image ngi yalta on keso don sa ko joni woni yalta do joni kabe jodi don ko joni be nandam ha may hande mini haweta mini hande haweta on yani nat mini haweta DJ Lamzo mini haweta ka anniversaire haweta areno to demo haweta anniversaire DJ Lamzo achuna borala ka DJ Lamzo yo kesi lingan no arde inshallah hande o yalta to inshallah kan anniversaire DJ Lamzo achuna borala haray onani Billy Boy haweta rendez-vous 22h inshallah 22h mais non tigé do waro kitire di ngono de ko 78 182 38 voilà 78 182 38 kala no duro do joni ma mari ticket mi yetti garanti fi makko nini kala nato do feno do yo halu numero makko mi la mari ticket mo mi jonne Billy Boy wala jelu wona taw ticket do haji da ticket ji bokka ino mi sarji Billy ko tele wona woni ko ida dare andi ko tele mi woni min ko min ci sarji non kala no duro do kala nato do ko dijel tam mi anda la mari ticket didi ticket si goddo naati yaki goddo kad naati jonni rem 5 ticket anani président ma 5 ticket awa ok 78 107 80 kala nato do mi yetti garanti nimo mo téléphone ni deux personnes nato be do be ticket do jari wo ko VIP no abata goddo no taw goddo de nganda joni min non ko VIP moni mo joni wo ko VIP ko 5000 deux personnes VIP do woni su Jama TV ko VIP yata do nganda awan naade do yetti garanti VIP kala no do joni mi jonne o jonne la numéro makko mi enregistré mo
si men fotti kikide o hanala si ko VIP o fala yade walla si tawi ko loge waka o fala on no mi yetti garanti salo VIP ko fala o tempili boy ko ne yalla non awa non are merci beaucoup wana Diamond family donc ha e Kimboy dance ha e Kimboy junior dance kambe kat fo samne foto na sera samne no wana Couture Grand Dakar Ejika kaga samne mo foto wana sera wana ka samne non kadi wana dalu kala wonbe dalgo Jama TV en direct ni wana nenang Hadja Binta Balde donge Koloban wana OMB family don ha e Adara junior kanga samne mo foto na sera e Susay ha en dugo se poda minne mo dugo se poda ma andala ko koni dugo se poda no kanko ha joni wo kanko wo sanji sirnon o parce que poda jiri joni o dio fala di wala de hebude minni mo hande yo yaw nyani tay ko poda to ngo fala ya mi halni mo mi ngama mi hado Jama TV mi wadde émission parce que ni ko adret wonne Jama TV awa ino nduguse poda mi halni mo hande simo fala poda bay wayri di hebude do yaw nyani ka anniversaire di Jelablo kala ko anduda hida mankini pour l'instant kala ko anda hida mankini anga vima ko fenno wayno mo sansa poda wo parce que wala hebude poda andi so nduguse poda ko bay hari mo yawde poda ayangi ay ko duwari si be ni mo poda wani be de bela ko kanko metti yugol to min nduguse poda anda no ko poda ni do wayni bilabi ko do midi kanko ko poda ngoyi poda mom himo ton hande kadi bay tum poda no ton fop no ton o yahay menen mom sem parido ko tom woni yaade kala nodduro do simo faala me foto e joni nyani o hendo biye makko voilà ala regi wana no wajal long fi ndade publicité on arten ko plateau adide tan nga DJ Lamzo do wonni do 15 8 may ngarte mais atta jamon way na gol no dago 78 107 82 38 may ndaren ko sabo honno ngande joddi men do ko sabo no de yotugol do ko sabo honno ande wune kala ko ma ya sabo ko nga fami ka are may ndade publicité arten ko plateau adide tan nga DJ Lamzo Jama TV avec vous, jour après jour. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. DJ Lamzo présente son 3e anniversaire à Dakar. Oui, DJ Lamzo de Jama TV. Génération Mobibo, DJ Lamzo. Kundar, Bajar, Hame Moy Mali, et lui con Lamzo. Woko le 9 décembre, nous comptons Wata, au Nyani Night Club. On a DJ Lamzo. Paikou Kila Koukoum. Lamzo, non, ma génération. On a gagné Ganon, Wata Yegitu. Il m'a marié, invité, Mola Nabe. Wok Parengon, comme Messe Wuri, depuis Medina. Amadou 25. Et Boy, Tundunji, et Messe Lamine Touré, Leikone, et Kouti, Grand Dakar. Sadio Pita, depuis Wakam. Suleiman, Yunda Diabo, Oumar, depuis Grand Dakar. Et Yay Kamara Mekadi, Hadja Binta Balde, depuis Koloban. Et Djaja Rama, depuis Charoy. Mariama Aselem, et Lamarana, Wakam. Wa Artenka Sere, via Sere Medina. Sere Djo Diallo, Sere Gerte Kiaf, Sere San Rival. Wa et Sere Aïssa Ritwa. Mosibe, Lamzo, Minyon Ko Paikou, Yidakou, Yedakou. Samedi, le 9 décembre 2023, au Nyani Night. Tagodo Tutu Sakoleta. Mingo Dosa Lagadi, mi akmi padeande. Mi yi Nyani. Tagodo Tutu Dey. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Wo himola ni on kadi pasi wona kadudi nyamande ala kono pirion chatta woko 2500 wadata ko prevent 3000 francs dum ko ya natu ama VIP dow kanewdi don kadati don ka foti don wada 5000 francs CFA adije Lamzo fay ko ngay ligede so noddi tinder do tultudo woko tartudo nder do goje labade be o tino nder do goje wonon ko hobbe amin tapay koy ko hobbe fikirta pay koy woko DJ Yaya DJ Billy wo e DJ Boss DJ Yaya Junior nde nyande kadi ninni on entrée on ko 2500 prévente 3000 francs nata ama kadi wonon ka newdi don encore ko 5000 francs CFA ko VIP mosi be onon e Lamzo e Yaya ka numéro téléphone woko 70 353 58 42 70 324 51 12 DJ Lamzo ende jande mosi Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Le 9 décembre, Konyani. Joyeux anniversaire, DJ Lamzo. Le 9 décembre, Konyani. Yeah, philosophe Peul,
philosophe guinéen. Dream Company et Guinée Promotion wani ko tatan concert Mido wuli hebu gol cancer mido fima tour rap guinéen wana wadu gol tun concert ko yo caché bin compte bancaire. Kon nous fendi wo samedi 23 décembre wo ko centre culturel Doutasek Artijombo renommé international Europe yakude leyde kambu pay kunkunoida o lanci Gambie o lanci la Guinée o lanci Côte d'Ivoire o lanci Bamako Europe kombo wo ko striker Poulong o email nana Poulangal la Guinée fom de nota le 23 décembre centre culturel Doutasek eningambo wo striker comme Poulong pay kotako berne mabe walotako komi woli wo nunana no lang komi ma pori wo nunana no lang Sadio mo ansala na kilang Natu Gongol ko 3000 francs CFA Fiepion ko 5000 francs CFA artiste be Guinée wobe Sénégal me fo nolota Séré Djiding groupe Djiding enenge striker Europe ne hakune Guinée Sénégal rappel me fo nolota Fissa ji waday hey wakala DJ Jo holi do wore mudum rappel be ben yarno to striker sila mi heba mi do wakili mi weddi taki kolla mi akiri gurnanga na mi do yondini mi yetta joma salli sinodini mi do jawa hore belle helta babe fiyo jemma on mi hebu ko mi walo fisike mi hebu ko mi dano o hale jama fono invita wo ko on tumo wo ko le 23 décembre ça se passe wo ko centre culturel Doutasek toute la communauté guinéenne kala monada horema kala artiste wonto e der Sénégal alay no invita concert o ido wawi noddude 77 788 55 23 wala au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel. Ça se passe où? Au centre culturel Doutasek le 23 décembre. Ando tako ale le 23 décembre den tong e centre culturel Doutasek le 9 décembre dum ko hande tong e nyanat club avec le DJ Lamzo pay ko njanday o yi langoy la njandi la fandi la mbawli la kany la laba ila fo la marifo la marifo hare wade ko 78 116 82 38 hare merci beaucoup MC Boy BV24 MC Boy wora kanka do DJ Lamzo vraiment habo men ko anniversaire men ngare la ngandi non hikka non be mali wora ben wadi pare merci beaucoup Fista Marga buna ya kanka di samina no foto na tede be kam ga vraiment be are be noto e merci beaucoup président Abdourahimi kambe kadi be are be noto te dina wala MC Boy wora o ila DJ Lamzo ci Allah jabi MC Boy wora mi ari ko baytu na mo de sa fe on do nini mo sivu de hara yo nato nota ko 78 138 wana duga yoten wa afamiga bala haray bili way narta ko do mo woni Dakar do preji hey ko tele won nongoy afami o hetto gonga ciano joppi affaire yaara o famay ka yo dunno ko tongo foti yo daga yo da mo do ko non ko no affaire di yarda haray mina do wona sere madina wulali kam kadi samna no fota e junior sere madina wulali haray vraiment la don algorino mabbe meme balta garo reno mabbe mi haare la hinni be invita haare ba argol be sutana pay kon sere man nawlali haram jette goddo ko ligne wa allo assalamu alaikum alaikum salam no way ça va ida jang digola wa ina nangé tori ina nodda me ngonto pay ko kunteli mele ah pay ko kunteli mele senta wal ma yurade do okay no way ida jang dawti alhamdulillah ina nodda me ngonto lele be walo xaar yalla waaw awa no don bili boy okay matige ina nongo papa o boy do no ko boy do lole no ki matige nang o bay mabbe o tigiri wala wolde do no ki matige nang ino ko jibi adu numero ma ngalu ma do 77 kay 135 jelu 135 78 135 non 77 77 135 yi 32 27 Muate signe dama tiga ko bapa awel tanama musique don prepare na de ande musique hande don prepare na de am prepare na de ido ngaba de angon non ko law mi abima law eyo wa okay ala ko lan jibi allo
waaw ara jibiɗa ba to nodda ko téléphone an noddalan ko numéro téléphone 78 107 82 38 haray goɗo ko tigi joni noddete kadi président kadi mo naati ɗo joni mo naati ɗo tun joni o heɓay kadi tike naate noddo ko 78 107 82 38 laandi noon hade direction ñaani jemma kikiɗe ɗo 22 pile haray ɗen ɗon kaɓa paale enen alfede jaam ƴette goɗɗo ko ligne waalo assalamu aleykum aleykum salam DJ Lamzo no wawi frère ça va MC Boy MC Boy 220 MC Boy BB 24 andi MC ino ɗum woni modi MC Boy 224 depuis Mali wora BB 224 bokka no wawi MC Boy no wawi comment frère no welde ça va nani ça va no welde hiɗe jang meɗo wadde pré kadi quoi billahi meɗa wadde pré hande rendez-vous ko hande non wata pourquoi déjà ni moƴi bagage am estafam ko min focciti wallahi MC Boy ko ni nata famɓe ɓen ko ni nata famɓe ma barke a hebbili boy no ɗo hande président VIP no ɗo ya vraiment wata vraiment mais merde tiji ko kadi quoi vraiment pense que ɓen mobilité wata o soirée ɗo ko la goto watta e année o donc wata goto pour wallahi no noddita wallahi président wallahi MC vraiment mon le mérite wa ok kini ya itu hectare ji mani sida watte hectare quoi ok ya patidi no minabdina tundu mandago lon ka joni be fami o rendez-vous merci frère merci MC enen atti son fop ara hande ɗen invita ton ɗen andi DJ Lamzo ko neɗɗo men DJ yata e ɓaw artiste kadi yata e ɓaw DJ lawande sa ko menen sa ɓurata ɗoftade DJ ɓe heedi kamɓe ti comprendre haɗa en aru koyen aru fof sutanemmo anden ƴet hollenmo kadi koye men o bokki ti comprendre koye waɗanali mo anen fof hande waɗanenmo ɗum ok merci MC nani ok voilà oɗo ko MC Boy kono na MC worade no la andi MC BB 224 minga makko min gadin ɗo mi waɗino émission a faami ala ga ƴeɗe goɗɗo ko ligne kadi wa allo assalamu aleykum allo wa ça va DJ Lamzo ma jatto alhamdulillah frère oni fewni na tan alhamdulillah ine ngay toon ina noddame on to baylo kosi miside yiɗi yoɓɗange président hokkima tike nani président ok le grand bonsoir allo baylo oui wa noto noon président himo yurade mano grand baylo oui on na frère ça va ça va alhamdulillah ouais konno go préparatif jiɗi fi hande ka anniversaire DJ Lamzo sina mbiɗo préparanade moƴƴa ay ga préparane moƴƴa tikeji ɗo no ga quoi allanko tike on no falla ko VIP ka ko nattugol tum non minen ko VIP ɗani ɓe memat mais validanima ok joni hol numéro ay ga hol numéro ma o 78 456 17 67 mais validanima frère ok joni ala yiɗa habba jali so ala jaɓi so après mo noddete après so gaɗa ko damgal lek so landi kala mi holla yomɓe on faami ka ok ara nana faw noɓe kosi ɓen noon ɓe boji ɗigaɗo faami ka kala faalaɗo tike natu sa naatiɗo a noddi a heɓay tike na noon kadi nodda tun a haala inde kuppa a nodda yewtida e amen haalanamen yo haalanamen numéro ma mi wawama okkude tike gratuite hande naate VIP so tawi ko préfane fof kala ko fallaw wa président merci nani awke mo noddere tike ko gratuite quoi non oɗon tike kanko o ƴetti numéro ma on sa ari ko dambugal o jonnete tike nata ok ala problème ok papa merci vraiment Baylo a weltanama ok DJ Lamzo rantade a weltanama yo voilà aray ko noon afiji arta o waɗe ko 78 107 82 c'est ça ara waɗali jikku 78 107 82 38 noddon men en direct
ko télé Jama TV hande direction on inen ton en ñaanat club anniversaire DJ Lamzo Billy Boy GG président jeune VIP waaye président mi arta ɗon wonno moƴo bere goto nde wonni nge mum affaire badiar fello badiar walla ko badiar honno ko non ko ni yata fono badiar am jetta oɗo ko ligne taw waalo assalamu aleykum aleykum salam yeah wa yeah no way ça va wala alhamdulillah Alfred jeune VIP Yo, from Zen VIP. Hello? Alfred, ça va Jang? From Zen VIP. Yeah. Abantu la yo long président Mr. Caroline. Yo. Big up at ay tay écouteur ji ma téléphone ngo écouteur ji ding. Waaw okay, waaw. Allo waaw. Yo, big up. Yeah, atu jamen on DJ Billy. Yo, all fresh. Big up at Monga. Kono yida hande affaire on hande. Ala ko inu ko mare ande lam sore on te joyeux anniversaire quoi ala ko inu ko mande yambata quoi. Billahi wallahi frère. Waaw haray yo artutu o itta hectare ji makko din waawi famale ko bagge ton quoi ala men de to bayno ngandi ko VIP rek no ngandi ko jeune VIP dani ka ko VIP jeune VIP andi nganda o way ton o way to ko fille gadi bon DJ Lamzo déjà c'est un gars cool Alfred si en tant que jeune VIP seulement c'est grâce à Alfred on a réussi ici vraiment il a fait beaucoup d'efforts. Wallahi, je lui respecte beaucoup. Wallahi, c'est notre conseiller aussi. Kono odo ko hale mako ko fop kono woniri. All fresh ko mi andata mo ari mi fayda mi andamo élément VIP. Mais kono gila mi andi ko woni all fresh. Souvent himo côté am. Donc mi wadata ko anda. Andi ko don wadi do. Andi idani mi andani Billy. Si madi masisu ko men hoduda kundara hoduda. Handande est-ce que sinata mo jala est-ce que de mara artijo njano ala handande groupe e nder medina kundar badiar sina pour l'instant VIP est-ce que ide mari ONB ka mais ni ko dogugol ko sen VIP on dogugol andi hunde kala ko jeewi don hunde den non fendo ko jeewi don ko jeewi don ko zen VIP ka parce que hunde ko woni ko don handande mi andi odo no do la welcome to am walde golmo jara la nga ba ha no de la voilà bila amul dugol ma ha zen VIP ka dépendant kundara tum waaw assalamu alaykum be labo fono tom tout ça allo oui waaw no ça va alhamdulillah ida jang tantu inna ngeto ida nota me onto tonto wada di game tonton waga di game from ina don bili papa ouais ono way ça va ango no me o katamo tike alani ango me o katamo tike wala mo jeko yetta babbe ko oye wala di game kanko do ame ngoko gol tike ande kanko kadi la andi o kay asigo de tike si goddo ko sa kupiro goddo no digo de tike jelo katamo no bola ala jogani mo tike awa gasi mo jogani mo de tike donc are kanka do validi yo bappa onno en piji no nangude piji no nangude na awa mi sikku hande on pari awa partage liengo en tout cas do menen do men pari si men pari do ko direct me woni wadde direction nyani night club hande fono andi ko sel hande sa ye nokku go si ana nyani hare ko am perdi no rema hono kiki leon stayno wonde malla yehi nyani ko falla ko ko no sa yari nokku go na nyani yewda hare mo lol tele andi nini hande ko nyani tu wodi fansi ni fop no noddita naate yo jama naatu be hendo tikeji mabbe di tikeji wodi losi be fala si me yalti be hala ka be woni me fotta me jonna be di me de jogiti di do fe ondo ala mi yurke don president gros big up ata tonton wada di game I know ara toujours rendez-vous le 20 janvier rendez-vous le 20 janvier à ne pas oublier les fans soyez ready yo dun no après ngarte ka di ka plateau do Lamzo foko gotum le fele foko gotum ko jalla jame ngarte ko plateau me lamdo be ko honno affaire di yata parce que no keke o do isarma ko wala ka taw isar o yatu don ko pour ka jete wagati ge mon non ka do lande ko fiyo no inshallah ar ke ene do ja taw gonga andi ma kala no wela min sa wedi la wadi ko mi junior Billy Boy afami la no me wonde fo ci yewtama bu anda ya vraiment ko odo kadi afami ko famille on bokki te don kadi oni mo darde se wagati gem no darde o kam kan kadi courage ina ma vraiment winda na ko challenge
kanko waɗata game ɓe andidiri eyo ay ka kamɓe ɓe andidiri ɓay ko waɗata game ari ɗo ɓe yiidi kamɓe ɗiɗo bon ɓe jogodirari kadi contact ande milla wawi yiddema ɗo hande par ce que na déjà naw artijo milla wawi yidde ɗo prési saro mi yiɗa mo ha tawa komi yiɗimo kon ma mi innito inde makko nde ti comprendre mi innito saro donc waɗa merci frère nani ha donc waɗa kadi waɗa ko waɗa di game junior mais waɗa wona comédien jo naw artiste mais c'est juste mo mari yimɓe donc waɗa di game no welam par ce que sa daari ɗum ɗoji makko ɗum fof ko waɗa wallahi donc sa yiɗo hande kankadi kono sa yiɗi mi wolɗin ɗon andi télé ɗum ɗo nagoto mayande hande so waɗi ɗo oya yimo winday haɗa mi jetta koɗo ko ligne wa allo assalamu aleykum allo waaw ça va hiɗa e jang jantum ina nange toon hiɗa noddam men on to hiɗa noddam men on to Medina no woni Medina waaw ko no yiɗa affaire ɗi hande affaire ji ɗin ɗo labama de mi weltani ken fo kada e ka ok merci beaucoup inɗuma gonno ko no yiɗa fi anniversaire o hande ñaani on hande anniversaire meɗen fanno yaade munde kono feere ala e munde kono meɗen fanno yaade mum kono feere ala meɗen weltaniɓe quoi waaw ok joni hino ɗon goɗɗo hokkama ɗon tike ka joni wolli on numéro ma on ɗon bon o innimo falano yaade kono feere ara mais faala andude so tawi ko tike woni ala est ce que so tawi ko tike woni ala min ƴetti charge tike ma o woni ko gantu goɗɗum go aray hiɗe yaafodiri mais no wallum tike wata won ɗum on probléme awaka arde par ce que sa ari ɗo kala nodduɗo ɗo mo ala tike o andini men o ala tike min validanaymo si mo faala si émission on paari min contactay mo arana tike makko joni ko si tawi ko tike haɗuma yawde coggu tike woni ala min anda ɗum ɗo min validande tike o ko goɗɗum go aray ɗe yaafodiri meɗen coggu tike woni ala mais tike o min yaade ok joni ɗa wadde numéro ma o sa hewti min validanama tike ma o wa ko mi jertani ɓe numéro ko numéro Boy Jambi Beyti gasi kono neteɗa Mamadou Yaya joni a natay ka page Facebook direct meɗa wadde toon direct joni siɗa mari Facebook a natay toon winda numéro ma on toon si tawi paari min consulta si mi yi numéro ma so aka damgal yo landola yo lawdi DJ lambe miti mi ari mi alemo ko yo ala ka damgal landoɗa fiya nani wa da aka damgal lanta fiya nani inde nde DJ Lamzo wa mene kano yeme wawi himoyde tan tike goto kono comment mi nanali ko yiɗa boy ok wa redi c'est bon wawa himude tan min fija no ɗum no yewtata après ɗum no yewtete ɗum naɗo ɗum ɗon après yewta e bappa wa ko artiste de ta gasi ala probléme joni ɗum ɗon e yewta e nan e yewta e frère redi c'est bon c'est bon voilà haray ɗum noon yewtete toon fi no wañita affaire on way haray mi arata après mbala ngala ko projet o ɗum o woni taw affaire nini taw mi ara way ko kon do ana wol ko fi affaire ɓe kundar mais fi on non bon en fait déjà fella badiar ngo tant que président kon nun duwaɗa waɗango fi yo kundar on fo yo jeune ɓe kundar ɓe yo wonu e junngo ma donc min ndini projet ji boy no wodi fi kundara mais programme nini comme waɗi kon taw nini on programme ko ngom fala waɗugol ko nini on taw ko fala yaltingol taw marque from Badiar joni haɗa noon ko honno kundar tun heɓta ɗum ɗon marque ɗon ouven ko honno no fi affaire o yarata non donc marché o mi udditimo donc kala woɓɓe ɓen no wawi yiɗide ara no wela ɗum par exemple a yiyay déjà ɗo wano from Bambeto ara naɓe jeeyaɓe Bambeto mais joguitade marque faami siɗa mari amour vilon ɗa ƴettude from Badiar naafi goto tum naafi goto way naafi ara e hooli Badiar joni ara o ɗum ɗon o marque ɗon ara ko doloke wona moƴƴinede walla kono wa addeta koɗo kon mbiñinta o wa alo assalamu aleykum waleykum salam no way frère ça va way DJ Lamzo ça va walla woli guiɗoma no wayi ɗe jang ɗe jang no welantema ono fandi mawɗo alamba innege to ina ina nodda men on to ami noddama ɗo gonga ɓe Medina ri combien rue 27 wona ko sati kon no laati ka wa ok ko no yiɗa ɗon aroye ka sinare jamɓe ɗo wiroma ɗanɗo seeɗa joom kamoɗo merci beaucoup frère oui wa ok joni woli o numéro ma mi hokkama tike hande sa aɗo ñaani
Waɗo 78. Wolu yaw wo gana bi ko li 60 77 aya waɗo 401 waɗo 04 okay wow okay naton kadi ka page Facebook sa addi numéro ma on anata ka page Facebook partage sa partage men consulta e menen men consulta e ga anata ka page partage sa partage commenta don kadi acca don numéro wa joni ala problème joni ida wa are gol nani anani voilà are kono ya yarta don fayin wombe noddude do ben tigueji mabbe dimbe di validama tu comprends mais kono kadi be nata ka page Facebook andi do ko duwata okugol mo voilà be nata ka page Facebook ala waaw grand est ce que andi te danon ko mi yaya kosi on yaya kosi yaya kosi mo lamarana yaya kosi mo lamarana waaw okay mi anti jonani joni so ngara ko dam gal sara jabu wala kala mi jonna Billy Boy nani voilà c'est bon fain mi arta donc tike mao so validete anata e partager lien ndo émission on Jaman TV ka Facebook ma bay hande ala mo joyaki Facebook ya partager mo ba pare commenta kadi e hore ko commentata ko winda numéro ma ley min ko min jettata mo donc sa addi a jonni lammo mi andi numéro hare be wada no dugol be be windu ko page Jaman TV on no hetto winda ndimo no téléphone ni fi hetto ha modja ko mo ma explique de kon hetto a nodday mais anda ko an hombo noddi d'abord asi a noddi en coupi mais jetti numéro ma on nata ko page Facebook Jaman TV partage sa partage ha pari winda commenta winda numéro téléphone ma on ani déjà ra jonni men sa ya partage to me yal to me numéro ma to me yal mo kamen enregistré ga awata handa tike bam sa noddi do kadi men jettima woni de mala partage yal lio me yal to numéro hare me wata ma validande tu comprends donc do hande ko hono den no fop ko évolue gol aden do fi événement kala tike anon tike do ngandi ko VIP wona don jonnede wana stay wonde mala hare ko tike mo 3000 ko tike mo 5000 men jonnata donc hore no ngadi on partage lien Facebook on commento wado numéro téléphone mo on don si me yimo men wada mo copier men dara say woni ko annoduno do men waaw andugo hare ko non kala no do so coupi yo yawo partage kisang o wada numéro téléphone makko ley yaw are ko no wodi no rek kala bi wala tam dar gol ben ko no partage on Facebook on windon ka numéro mon téléphone on commento windon haydo wada commento go so wadi numéro mon téléphone men famay mais on partage voilà ko non hayso wadi numéro téléphone on me way famay wayi da fi bajar don fi mobiliser ko fi affaire min ko tiset wana mo inede fi fala wala watto walla ko on wala organiser ko fi réunion fi jamon aruno to base wono wonde waterne walla ko no ngemu bon pour le moment comme woni ko nduma nugol lo taw t-shirt ji din taw men fala taw mo ingol donc déjà mi yewtidi e goddo fi affaire logo tout ça donc dum don fayda woni accord joni fi endago logo on donc men dara t-shirt ji din taw est ce que ene wombe ben Dakar do fam t-shirt ji din si yalti est ce que enen do sen sodi di joni en do ngi borni kedi après wawa yebude dole quoi arena way wadde commande ha Guinée à New York à France tout ça labe Conakry tout ça parce que man déjà from Badiara no yehi joni à New York ouais voilà o yinani affaire on kono wodi piji de boni kede golat mais après ça la jabe ngala ko nimbo ji téléphone ji e kala fala ko di Facebook wala affaire on kala fala bok gol affaire on are wa wono de gol mo contact mo lando parce que na piji ko yatinde menu la ngandi kala wondo kede go logo ngo ma yaaja woni logo on parce que marque inna marketing inna gongo inde gon ko ma yaaja quoi are way Billy Boy mais ara ni ko ni objet en tant que Billy Boy artiste a joddo e Sénégal ko honno ajta balale ngardo ara mi jete ko li ñew wa allo assalamu alaykum wala ko honno ngeen do wonna bon fewno do ni Billy Boy non do hila yeso fo no yeso an kadi tu comprends gongo be na takon ko sannan ko dan hawjira o ma biradan nan fendo donc sa yi hande
Billy no deƴƴu no nini 5 ans nini la wayinde hilan deƴƴi tu comprends donc no nini hilan lawol ngol nanda hoorema mi hawja ɓe nay noon hunde kala hunde sa hawjanali nde a yawatane nangude donc woɓɓe nay seeɗa dogiɗa raɗade piwum il faut que hawja si nangoya kum sa ñeegui kum accete donc no woɓɓe kadi inni hunde nde sa hawjaniɗa yaha ha doga untoɗa hara yaali gayɗe ɗen ka wonno untoɗa hara ndaali te sa wanno doyi a feƴƴaynoɗe hara untaki donc min mi préféri waɗugol doyi tu comprends mi yara doyi ha mi yaltita ha mi nanga kadi piwum ko mi faala nangude kum donc année 2024 on ko on mi habbino ko ɗon mi visanno ani ɗa wawi jokkude ɗo lawol ina miɗo yawde ɗo ha Colobane walla miɗo yawde ha Medina ani ɗon anda e ka yata ɗon sa hewtiɗa andi ko hewtinma ɗon kon donc a wata jokkude ɗo lawol tun a anda ka yata mais donc a wolali ka yata non mais donc ko non kali Billy ha tanka joni Billy boy image yaltali ha joni donc Billy wana manque d'inspiration kalilang non na vidu no andi abatu vai ko dum mi explique andi nyande mi wodi mi explique to nyam ko gonde man ma jonyo ko mi ha jonne de do ga jonni tarde mi explique to taki ande wodi abatu aware lan do go ana wada andi ajote lan do ko gol ko no abatu Billy mi awada do ko gol la avami ma ko ngo heewi saari ko bawre wata do wata feƴƴa ar o ko hakkunde yolo tawa ndal dum goy mi darde do avami mais joni tanka Billy boy depuis 2014 mi la nande inde Billy mais handande Billy boy inde ne yatti jommu andade Billy yeyi Guinée Bissau zikki aye Gambia wadi concert aye lagine a wadi ton concert a wadi do artiste be buy fedring mais a joni pourquoi ça mena me yali image Billy boy ko non kali Billy boy bay na ko ñakkude moyen walla ko ñakkude wonno ngi fakkel labbina na jamu fama ko dum mi wi na manque d'inspiration hadi Billy yaltina im andi do way wadde do song hara wela inawdo mi sutamo yaltinde image o cartonata wana dum no Billy kala ko wadi no laabi donc manque de financier hadi mi yaltina ki parce que hande e ko yida o go yida sa ala awata en tant que artiste ka lawol musical c'était wonde mala ala départ a wona e maquette man jo ha nyande alari o tu comprends hiɗa yiya ɗo goɗɗo fuɗɗo ɗo hanki o ara o cartona ɓuuri fuɗɗiɗo 10 ans hiɗa yiide ɗum ɗon tu comprends fof kadi ko Allah jogiti a faami musique on miɗo jokki ha Allah jonnalan hunde nde mi falani te sa ndaari tu comprends fitirim abato fitirim Fabi MC Billy boy mi yiiɗa wiide ko Facebook naafi gandal nga ɗuuɗa mi yiiɗade bientôt clip ka way te an vraiment a waɗi ɗum ɗon publié way bientôt image nouveau clip nouveau clip ka wattu ɗo Billy ko ko ɗum mino nandema jila jentima komi confirme joni mais joni par exemple min gandande sani min diji lamdo min ni bientôt la waɗa anniversaire bientôt hewti bientôt ha honde exemple Billy hande gonga wonde kala nde watta gonga ay wali wattoɗo ma ko hayir ganta hoorema donc gonga kus ha sa jawi a waɗi goto deuxième mo heɓay andana hoorema wonɓe argo ɓaw iwtira walla falare yidugol e Billy o ko ni naccata hen ɗo Billy walla to fi Billy no fof mbiɗen ɗo andugol ɗum ɗum ɗon no woni porte ouvert no woodi kala faalaɗo arde gollida e Billy dambugal ngal no udditi tu comprends donc min mi publie bientôt nouveau clip bientôt projet bientôt fop mi publie mais ɗa wawi faalede ɗo hunde tawano ko ɓernde ma hara Allah jonnalima nde mais anda siɗa famude ko moni haalugol kon tu comprends bien donc min hande siko sago tan à chaque instant chaque hara sa hara ko freestyle tum mi waɗi il faut que mi waɗa image artiste jo ko ɗum noon voilà min siko sago tan kala sommo mi yaltini o yaltata par audio ni miɗo mari projet ji jeeɗi miɗo mari ni 5 projet ni ko 2 projet mi lanci fi yaltingolli janggo hande événement ma o tu comprends événement angon kadi la lanci kadi 2 projet yaltingol ɗum ɗum noon fof siko sagoto an num ko clip vidéo wonayno tu comprends mais ko tawde e ko ñakkade moyen woni ɗum ɗo heɓalla wono saaha waddugol 2 walla 3 waɗaɗi ƴettaɗi waɗa ɗum ɗo comme par exemple clip hara yaltinarɗi par audio mais ko faleke joni par ce que fansiji ɗin ɗi tampinilan donc ayay buyno ina min falama yaltin joni fayda a publier mi yiya kono a yaltinta songom tawa mi yiɗa yaltingol audio
mais fallait que joni mi oblige o mi yaltina audio parce que ko wonda yimirande ko fiyo jama on jento donc sa kellanama fe amu fendo ka wonda kellanede donc sa acci ha don feƴƴi hadditi ke amay heɓata ko kellanama donc fansi jiɗim fala ɗo fallait que mi yaltina audio jama on hendo inchallah après non kadi si image o ngara way prési anani ko walde do ni en tant que jeune VIP ande c'est ndari image parce que image no wadede mi si mi yalti feñale image on anganda feña image on so wala feñale image on o ya feña image on parce que ndare wana akaja yon do clip makko ko boye makko bu yalde clip on sabu kambe labe on fami ankadi en tant que président ko nu yida affaire parce que nu wadi pedo ko pedo men en fop mais ko honno hebita dole fi walli tomo fi kankade hara wa hebol image ko nu yida mo ankadi bon do déjà min Billy Boy mo andi depuis men andiri joni na mo andi kanko mo andi men anda kanko mo andi men anda bien sûr yo okay, donc do min ko min nata ko mi toroto ressorti sankundara wombe Dakar ben do fop fami jonnindir juude dara kono bantirta fi kanko kadi Billy Boy kono kanka do yaranta joni si woni ressorti sankundara bi jondira juude atanga jeune VIP ko nu wato wargol ara fi moi je ferai de mon mieux mingom min la wadde min ber ko mi wawi ko joni ber ko wawada ko honno objection e warana mo événement da warma o événement ko Billy Boy jemo fi honno walla hare ko honno parce que andande min la wama ko mala wawa ko lo taw mi ala moyen ko jifan mais la wot sabun ko mi watta ha hebo ka joni ko sabun don doit yalti ngo anda ko sabun non en tant que jeune VIP créé kundo mais ko Billy Boy be keren kundo ka andane fena dama andane ngandane no innero ni nero akim ko honde kino ko be na amsi ko popta wala konto mais andande ko wana ka mabbe wolete hande Billy Boy wala ma kundara ayalte mo mi yaltani ayaltale mo nga awa ko no wadi donc do fi affaire Billy Boy min déjà ni maramo en ha ko inata wadana mo wano clip malla autre chose mais kanon gari bayno mari himbe seda ko dum anna si me pare menen jeune VIP si me den way organiser gol do kan gadi Billy Boy mo mari kan gadi himbe boy men do si me wadi collaboration me den way wadu ngol mo do duma me way organiser gol do soirée mo way ndogol di no fudora carrière makko exact kono wadi kono wasi no sila wolde hande min DJ Lamzo mi iwri sengo ono mi iwri sengo événement Billy Boy juste min Lamzo si woni itte to be amari yalta nam tam boy ko zone bude sal o ko ko Billy Boy jemo kundara fop immo fi mako c'est que 500,000 mo jetu ko 500,000 donc o ya wadi image wadi ndoji hande so wadi dun do premier dun do yalti premier yalti deuxième wada no dubbe ko le parce que be andi be walli mo yahay be wallale mo yahay a fami joni ka sabu dum non mi woni wolugol fi yalta ang prési undu ko ma ang prési fop anda vraiment ko devant des télé ko no wonda no don min ko non mi falera do okay Allah jabi dum non projet ni arde yeso si Allah jabi okay way Billy ala mi ara anga dernier moment way to gol ma ko no fi affaire e ko jamon ka da bonu bon feƴƴa ko prési wi ko donc goddo si ari hande ari to tawi hida turi do remugol lowre o inni addu mi jabanama wala habbo mi wallama asalota ko tu comprends hara sasi ko janno nafi kala ken e ko neddo men donc ko woli kon kadi mi do holi lan andi kadi o waday tu comprends kambe fop élément be jeune VIP ben kala ko be woli lan andi be waday tu comprends hara ko goddo go wolno dum do on hari inni holake waday mimi inay mo waday parce que lan andi parce que de valet tele woli c'est la ga sale pari do kadi la wande do dindray famu de ngene e defon ender mengo voilà a fami ko woli kon non waya wonde te waday so wadi kadi hino awrugo parce que ko nyalle mako rek so ala moyen fi ko jifa hide mad public ko nodite ngo jam noto de mad public ko nodite notimiti mi noditi fandi me be 300 personnes voilà ko tan ton angara be 200 personnes o do hebe 50 personnes don ben 200 personnes 50 personnes et 300 personnes donc buyno donc buyno donc buyno donc buy tu comprends donc do
neɗɗo sa ala entourage fayda ko kara yarata par ce que fayda Sénégal ɗo talan buy payle marɗe talan no ɗo heewi tew mais entourage Sénégal ɗo ala a heɓata entourage moƴƴo par ce que ko wonɗa ɗumande a ƴetta ina ko entourage ma ya ha kamɓe e ɓe faminkino comme par exemple yeeha ɓe andi dal piiji ɗin fof ɓe accitama ɓe jokka après kam par ce que mila mari ɗo déjà famɓe buy wonnoɓe prési wonno vice prési ɓen fof hande wonti artiste billahi tu comprends ɓe mi formuno fof woni fans club ban andanta woni fans club propre fans club ɓe wonti artiste joni kamɓe kadi ɓe créyani slogan hoore maɓɓe quoi tu comprends fayda Sénégal ɗo kono noon fi kaari mi yirimo mo heɓude succès mi wona e takko makko ha mi anda e ko woni e makko kon secret ji ɗin mi yalta yaasi min kala mi gollitiro e ɗum donc ɗum yiyata fen ɗo billi no woni fayda feerejo ɗuɗuɓe fayda ara innayo min golli kono mi yiya ɓenno mi tawa mi wata gollugo par ce que mi rewi ka lawol hande Lamzo sa rewi e ngol lawol ɗo a tawi ngol lawol ɗo no kaani janggo sa arde e goɗɗo o nimo yo rewɗon o rewa ɗon non rewata ɗon men ga taway gonko yiɗa ko waɗe haaɗay fof no fota mais fof nago tum fof kono ɓenno e ɓen kadi neɗɗo engagé ɗoma wallugol on a yeymo tun andama a faami si goɗɗo innima Lamzo hande si minima mi hokkete coñci ɓurɗi ndaaru ko ɓorni kon si mini mi hokkete paɗe ndaaru paɗe ɗen ɓorni ɗen tu comprends hande fof ɗen mari hakkille si mi ari min Lamzo mi wallitotoma haare sisa enen ndi ɗo hombo ɓuuri moye miɗo homa wallitade voilà an walla goɗɗo ɓurɗolan hande si ari ni bili mi wallitotoma landi mo ɓurlan moye andi o wallitotolan mais mo ɓuuri moye si ari ni wallitotolan hilan andi oɗo oya arnoɗo ini no faala wallitagolan ha o boronilan o yewo keroyo slogan hoore makko kankadi on non ɗon addimo tu comprends donc mi uditantamo mi fermantamo dambo gangal mais kono mi hollaymo mi intéresse aki tu comprends donc hande ko nomi innata en fof koyen jonnidir juuɗe wonen hunde wotere tu comprends wonen inni enen jeunesse wonɓe ɗo ɓe nanugol o komo labbe o komo pita o komo mamu o komo kundara o komo timbi madina en fof wonen hunde wotere hande ko culture guiné wonnen immanade wona culture gambi walla culture kundara no mi yaltino ha boto mi ko palma hiɗani ɗo sorti album e Fabien MC Dakar ɗo retour makko ko menne wonno fans club Fabien MC ɗum a 2014 ɗum concert on ko ɗo waɗi ka Kaldena Samba Diéry Diallo ɗo waɗi te ko on waɗi ha waɗi mbuuɗi ɗo wadde ɗo nañan nen kada fi ƴettuno jullere nden bugi dow hilan tawa on concert mi juunomo oyo jono on concert mi juunomo te on concert ɗon ko o waɗi hande kada fi yaltini kikami kada fi kay Fabien MC yaltini kilipa yaltini saabu on concert waɗi ha Fabien MC waɗi sorti makko album o te ko wallaɓe ko maɓɓe ɓen ko ɓen immi organise concert on ɗo après so ko waɗi concert on ɗo o waɗi clip on o waɗi sorti makko album on so waɗi kal so waɗi noon yengulen sorti makko album o mais on yengulen no hesbo rappe ɓen fof ɓe arno a faami hande ɗo fait Billy Boy GG en immi keɗo jeune VIP DJ Lamzo Billy Boy o embi family no ɗo hino on ɗo hino fatitom DJ Lamzo ɗo en waɗi en organise concert ɗo Billy Boy bientôt ko sorti album Billy Boy wona wona de innede a faami joni ka andi ɓe no ɓe walliniri ɓe puusi makko hande Fabi addama Sénégal ɗo a yoɓemo 1 million ko feƴƴi ɗo kon Fabi mi waddi concert Vogue fansi yandi addimo eyyi koko ari ɗo mi waɗi fitiri ngamen o to honno ko Almadi Vogue des Almadi ko fans équipe on addimo addinoma tu comprends donc ɗum fof fayda ko connexion amen o honno connaissance amen o waɗi ha équipe on addimo te ange makko on jouidi termese mais jouidi termese artiste jo fewndo ɗo wonɗo wadde musique ara ko Guinée woni ila woma contante ɓe mi jouidali concert termese tu comprends par ce que événement si waɗi ni ɓe adda on artiste jo ɓe déplace alan min e makko min bokkida concert premier concert maison des intermission ko min haɓi fata ko min haɓi fata ko la wawi wiide par ce que hande hari na o zar instructeur zar slogan mo mi yimata on law harena ɗum wiɗa mais sa daari dernier moment ɗo changi c'est lui même ko kanko waɗi fayda ha mi changi lawol mi jokki joni o afro mo moni wadde ɗo par ce que hari ko rap mi waɗayno ko ɗum ɗo mais ka wino tawi voix an o tawi miɗo mari talent woni siko sagoto makko mi waɗiray ni donc mi tawi ɓay kanko attilan neɗɗo on kadi e o jonila respect wonamo kala kadi yiyata petit artiste jonnamo respect mais on ɗo mi yiiɗu tum flagrant man o jonila respect o conseil lam mi andi oɗo conseil mo hollan conseil ɗon koko nafata lam donc mi acceptanimo ɗum ɗon mi rutti Sénégal ga ko ɗon après mi essayé mi yimani fansiji ɗin
mi weltike fans Billy Boy ko non après mi change ha joni fayda ko afro mi woni wadde haray mi en passage mi lo weltano mo feta grand habib fata ko weltano mo fota na seeda hande sa yi Billy Boy no yimude dum do jama buyno jento la wayde fayda o sabu makko donc alla nyawalto me wadu featuring mais kango kadi inshallah featuring amen no arde wono featuring Fabi Bokira on non yo haray voilà mi wayi joni haray joni rendez-vous wono bon rendez-vous on ko hande jama fop no andi hande sa ini DJ Lamzo attaque tore 9 décembre sa ini 9 décembre atega don DJ Lamzo hande fus ala événement andudo événement buri ñaani nat club ñaani nat buri événement DJ Lamzo way président ga dernier moment ide ngarde wobbe sikki be jodi o komba madu de ngam Alfred Lamzo Lamzo Toma Lamzo Toma didi mi yima no ida jodi do ngoy ko non hande ko tokoraji den didi mi anda joni partage din ko kikere do mi anda joni haray min non merci beaucoup haray ko menenga mabbe wonno do président VIP et Billy Boy GG hande le 9 décembre mo ka don dédicace wono Gamzo président comme sareng pay kum fulawa e kanyum may gorko susay DJ Adra dugu se poda ben fop la ani ni émission ko en gaynu do émission en tawebe bayana yini ko sen pari do sieng kam en tawebe mo ka don kadi astu ben do langandi be are do non woni wade gatto anniversaire donc se poda woko kanko wala mo non confirmer yehino zeri no bele papa mi kala ko mi ala ma hol be langandi ben fo be are wono astu en e kanyum may umwen hariyalla astu hariyalla ben fop hande be are nane ni kambe be bousino sa déjà mi andinde hande da mari golle go DJ wallahi walla hande da mari golle hande nyani faaday dey voilà yo jamo ngaru sécurité no wodi télé on ngare Jama TV ara yo jamo ngaru suti no wodi télé on ngaray télé ji di vami télé ji fop bare kala télé don won wada na ouverte ara jamo ngadu e nedi arde respect si Allah jaga sécurité kan jettama spécial sécurité pay kum kadi ko dambugal jamo ngane pay ko jata ko dambugal mais ko der ayata pay ko der parce que buy ko gonga awata go ay moko mo wara ha mo hawta si inna mo commander inama arata ko dambugal ko gonga fala do yaay ko dambugal daro mais non si Allah jaga padde ma 18 ans na to ngada jamo ngaru hare kala fala hen ko tikeji din wala PV je nga wayno dugo la ngo 70 wala 353 58 42 wala no da numéro billion wala numéro ma 78 580 28 15 angadi 78 750 61 55 hare so no dimme di numéro jiro so ngada ko damgal me yalta men jonnon tikeji di mi wawna dugollo nato si Allah jabare hande son tawa ko damgal on tawi billi on tawi lang so tawa ko bandam so tawi prési on tawi lang hande événement ngamen extraordinaire ko ngi ciano jobi min non Lamzo wa wona do be do dédicace Ousmane déjà la hande be suivi de la nini ko ya wodo tan gros big up Arsun gros big up Tony Montana gros big up Alfred Lamzo zaga za sal ko vo goto e jitaga kan wonda ka bernde rendez-vous direction ñani hare metti beaucoup régi metti on jara mare o kabiti keji di kade be adu law be joni be partage kadi be winda numéro mabbe on ko merci madame Ba merci régi merci kala wonde men dargol hare me joni rendez-vous direction ñani nat club merci beaucoup